nasi keceng si peneng we paroni ra trokner ke rai si labang fotok sulong kacihut ciput pon jigang tung bang lahen lo ke damtang Karbilo Charlie Asong Lamding Road Ladakh Bird University mate amang the garni labang so katalon lo akia sar dor sing rohang kaning jalam abutak si peneng we lamvoi ki people na som sintum than bonji lasi aprang si neli labang so ala a question kar jupon kangtung ke akia sar kursing ti mung pas neli a jupon po lasi akia dor sing rong hang ये तुमका चतोयो ना एमएलए कनिंजे के लसन हेलो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन जुद्ध रखिता एपीएचएलसी आसोंग नम पुथर री इलेक्शन पे दुनांग जीपु लाके कमथा चोकचे उसल संसे आकोय गिपी लासिला सोपुथा नेलिया प्रांगसी कुर्सिंग दिमु फांसी की पथानी फांसी नि लिचो निंग रिलो आंगली फांसी नोला पोर पिलो लासे कार्बी आंगलोंग आरा तुंदा चिनी नांजी कोपिया पोसी एपीएचएलसी atuma kehang lo la soputa lapen re-election kopia posi dunang kok lapen kopia pot si re-election la poson kehang nangkok lo la soputa la si la bangso lamang kena le nakarju ta holam nakarju lo constitutional thing mas nakarju lo la si constitutional thing plotang te arona thing plotang te kedam stang MSC election ke pado ke la ke 6 year long bangkelang letum election na conduct on Assam State Election Commission hin pen ke atheda ke 6 area la sil tum han ajak kong nang PFN labang so election nang kibi ke la ke Assam panchayat a equence election nang ibi la sil letum EPSLC pen bangke la so putha ke Kroy tek thela pen election bangke re-election nai puru ki pudam ke la pasi pudam lo athe non la bangso election nang pado MSC election nang pado ke chok che thekdam long sin tum ta ke jongdam la si ke chengsi constituency along pen alam il tum che thanam sidang hala bithung along alam sin lipari dam nang kok po hadak pen si tum nang klang dia alam ke Bithung along model code of conduct atengpen election aron karkan gya dakpen sinang cheng lo de basi halabang so nang karkan pen sita hala Assam State Election Commission ake hoy tumta pen halabang so election official tumta pini labang so aron ateng pen bangke lang lifan bangke disqualify asai tak deng de delo alang itu pula inquiry na hela inquiry na ita kenang sortawi jong si ahok pet inquiry plutang te non kedobo masi emtasi manu edeji ahok pet jong si aron ateng constitution ateng pen jong si asai che claim plutang te pinike Karbi Anglong ke doan emisi etumta ang ho ching long le ji la sini to ma ke mang bang ke labang so election na conduct ni tum ke chokchi usini tum ke jong pon lo athe constitution long copy ma ki pu hala bang so ateng pen election ke conduct bang ke chokchi state election commission pe election ke conduct ke chokche athe dake sidol area Assam State Election Commission to ke dak ajak ko ngawe na pen panchayat election ke dak na conduct e pukela ke constitution long tok dak lo Indian constitution long tok dak do lasi 6 schedule pen Assam panchayat ke prek do piklan halake ek chot lake constitution chot constitution lake in 6 schedule is constitution halake a एक पेन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेक पिकलांग के सिनिंग पे लोंग लेlang lasi dake पंचायत एक पेन के Karbi Anglong bangke nang kondagot ni lasi nang kondagot posi dake ri election donang ji posi ni tum ke hang la ke lasi la bangso ka chini ne kele ramde alam bangke ni dorsing roha jai phani li puing tung la nang lita inut
MLA se lo nang le fan parlier la assembly lo nang chotoy dun lo nang li jong si karbi lo charli song lam din dut KSL nang le fan aluhi nang chopalo nang le aluhi teng ben lam ning je dunoi KSL tu ko pisi ke claim nai ma ke dam nai pen nang li ning je dunoi than pare dunoi pilo nang hata political alam ke pon nang ji APHL si fan nang le fan sorsa noi pule nang le fan nang kene kali la si hala bang solam ning cibi nai kado kawis atum stame je la bang solam paning je longlo je hala balam ding ruda kese to pin lam class ipi hai manili arjuing tunglang lang tumhat je dorsing rong ha ke hai nang la bang solam paning je ke ledam de chok dam de letlo nang li pha nang paning je toy ke kese tum kopi si ke claim nai ma apen kacharli nang ji koson ke paprang do nang ji alam di than nang ji kese tum ke claim ke da koson si ke pang tang ponai ma kese phan koson si ke pang rum nang alam si nang than nang ji nang le PSL si phan sorsar nang ji pu nang le phan hadang nang toite tapen hala bangso a kese tum bang pin lam dim ru ba kese tum la bangso lam klarat phan si pi hai man te ne arjuing tung la je APSL si tu phan pini lam si ka sorsar dam lo la si ben bang ke lambing ru da kese ke la ke BJP awing lo pule pini hok deta pumelo la bang ke athe hala bang so mai lo ke APSL si phanang sorsara mai kali kente jong si APSL si phan nalis ke claim kaning je chok che delo puna tum jong hai pulo te tum nang le phanang kire thoji diarang chongi la lambing ru da kese phan je nang labang solam kaning je bang ke ledam de delo pudam de delo nang le tuma lang likining je da mo chok che delo punang tum MLA dorsing rong hang ke hai panang tum pu hai ma non la bang di topik ba sabso daiwa chana na lo non bang ke isilam le puam bang de nang le ki pudam teng masi bang lo hai election alam bang si pe nang le pulu mati hala so topik masi bang le ko non bang ke re-election di re-election people Karbiang Long Autonomous Council election tanda fi ko pia posi PHLC to mako re-election ke hang thulo la so topik bang la si la bang ke panchayat aron 1994 la bang so ekateng bulotang te hala section 1 ateng ke to do dagyo it shall extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous district under 6th schedule of the Constitution of India and shall exclude any area which has been or hereinafter may be included in a municipality or a town committee or a cantonment constituted under the Assam Municipal Act 1950C and the Cantonment Act 1924 respectively or by any other act. Lasidak Panchayat Act 1994 labang so a Panchayat Act with rules 2013 lage amended up to date 6th edition of an ladake to ating bulotang de di ho 6th schedule are lo ke latum ke aja ko hobe putong ali ko nang le pancha ko ni nar je churam bode ha 6th schedule are lo aja ko hobe panchayat ke isia ek choti kalima kala sida 6th schedule ke ek kali lasi ek pen constitution ke laki kache pek hetik lang non bang ke labang so election na conduct ke lake panchayat ek pesina conduct mati pulutang de 6 schedule aron ke karkan pamil kala ako equal si selam dalo tane halata 6 schedule fan tur patur chor sidon mangke labang so ja kong sikian lo mati kala difference ke lo mati di lapen ladak Indian Constitution long ta article 243M part not to apply to certain area pinangan along rialong certain bulatan te specific lason hedi ho along rilong ke applicable kali mane tribal area alo ke 243M ateng Indian Constitution ateng bulatan ke hada ke biune aja ko mabe pune non alam thi mangala no mati ko pis ke hang lo bulatan te chok chelo la halo la solam mati chok chelo mane ko pipola chok chi tar mane ami ninga bange Constitution aron karkan lo la so ko chok chi pulo mati la si re-election nahi pulo ke kala re-election nahi pulo alam bange la si la bang solam bangke ili tum tame mathadam nang ji rara tum da chini lam nang ji ko piposi re-election ke hang ma
nitung ke constitution karkana pot lasi nitung ke re-election nang si constitution a teng pen jong si six schedule a teng pen jong si election conduct person te pinike nitung ke hangji re-election ke hangita jok proji polo sitala bang soron karkan posi nitung ke bang jari tan tung ke re-election bu bang ke do veg nai bang ke tung ke hangger ko dan henan yo on lepo ini nane labang so election do dia prang ile tum state election commission phanda itu memorandum pidam lo ne APHLC hoi pen itu memorandum pidam lo halada state election commission mata nangsi pudun lo ahok lo usia phige chipulo ni jakong ke la Assam malong an kadno we district long ni konda kun seta except Karbi Anglong la pen NC Hill la pen DTAD long bang ke kalang un i ade constitution long si ketok do ko dan alang li yong si ko penelo pote la ke constitution karkan lo la solam na iri la seta banang toy lo posite ko pai de lo ko banang chipudun lo nang tum nitum than lo APSLC pele to masar jai ka than ka do wi tum do lo damo la pe la so putha ke PIL case itum high court itum already done case do bom la under sub judice di galang do bom uno hut ku pusiladat election nge conduct uner lo di lasi court a proceeding ateng arona teng pulotang te jong si itum case pidam de do pulotang te kang sai piju je tike acara decision na elo ni alaman lasi ladata lage karkan lu mane court order upon land pixi Assam government laga BJP puna ko ko la tu bangke ke claim bor I la tai sone chok chelo ne budai bu bangke lage mane constitution la karkan lo ke pachi da constitution ke pavir lo la si non dorsing rong hang budi dorsing rong hang ke hai la ke chini ne pin khai yang MLA ta ahok pe la mangke alang li udah melo bolote ihuri sike therak me be do social media lo ngadi je thar lu bang lu bola la so MLA lo la si la siksi tu la puson tha la leader satum MLA tum lahai tum da kachini ne hele itu ma det non kibir ike ili tum ubom lo setelah tum bangke akihi nu nasi ke klaim kan tum la si non puanda bisaralam hala la langdam elo bolote hedi ini tum MLA tum bangat hompli do ini ani ini tum la karbiang lo bhal kupi lo ke claim jata claim dekhe la tum ame ke jan pena par thang ta we ni 2000 boro tu la pen kapre MLA tum ke bang ke hada assembly lo ta di lam chi di bedunji kaddo beji pini ni se solo lo tame itu ma MLA tum bang ke la tum ke la hempre kalam ke ning jedunji gali lo MP dala son thak thak MLA dala son thak thak la hello la sin non la kopia posi APSLC atum rada phan ka pamang hunang po election do tang ne na ko re-election pu pining we nang le arjupe menoy ake hai dorsing rong hang MLA ake hai la constitution aron pen chok che dera posi APSLC tunke re-election do nang ji pukok lo la pen ladak di Assam Panchayat Election Commission budak do lasi section 114 nang tum Google long dam sida technology di Assam Panchayat Act 1994 with rules rangtom bealote technology lasi angdeng pi pharo sira clip kilong tok do state Panchayat Election Commission labangso election commission keseng ike la Panchayat Act pensi keseng lu lasi mo pen section 2 long da pulo labangso ek ke 6 schedule area pen akaprek plena jo mane thoya jo anke lion post itame 6 schedule pen ke chari labangso district aloka jako hawe lasi labangso panchayat
Aku pilih mah State Election Commission kesengi ke la pancat aron mensi kesengi. Lasi aja ko abilu. Like constitution ke? Kalang. Lasi labang so ladaki top dak do ko posi lake nang biu ne pulo. Lapen ladak kitok ke lahen lo section 114 along ke the superintendent's direction and control of the preparation of electoral roll for and the conduct of all election to the panchat. Ladak tipu ke lason hello labangso election commission ke sengi ke halabangso voter list ka selam lapen kopuson si ke claim nang jima lapen election ke pat do labangso ke control superintendents bote ke lang cari dun ji po labangso ajak kong cholake panchayat lo lake panchayat lo lake panchayat ek constitution ma 6 schedule ke ini tum a council ke lake panchayat kali lake autonomous kalang autonomous lagi. Lasi ili tum la autonomous saja kong ili tum cicini nanti. Panchayat ke rong chorti. Lagi panchayat ke lagi Rongamai. Rongamai. Panchayat putang bile Rongamai. Lapen ladak ison keninje do pinan karbi intellectual tum ki pudo. Pan la State Election Commission ke lake neutral body, independent body busi pupu. La pupu dah kali lo. La so posi mesen busi pinangan tum ke kijong datang hai. Kupilo kelos ke. State atum apanjong si tum pidat lo pote la pupu bhanda la tum ke neutral body lo. Usita me tum kilang nam nang je bang ke neutral body kali kalang hala le kilang nam nai kali. Ini tum pan 6 schedule pen jakong nang pilo angdeng pini angdeng sotro Troksia tengpen, emetang si council election along, emetang si council mate election ke pat do abot mate a council ceseng nang pu. Council election phan. Ende la so aja kong nang pidera pi kopia kam itu State Election Commission ba itu eja kong kacipidam nang po. Lain lo dia kenang sot ke. Itum jong si eja kong cipidam de pulo kang te latum si mo voter des kaselam kado kavita nang control pu. Kala. Angke itu masih sidul aja kong kacewar kalima kalang lo lagi. Lasi Kilu tek tingkat laso bangke itu independent body poeta di neutral body dame arlo kacini dam dele itu intellectual atum tang. No ne di. Terus orang lilam nang bengkonan lo. No ne di ho. Ili tum karbiang long alijar satu mangke la karbiang long keja tumbang. Council kacari tumbang. Laki tu tengah pada bang sikap halang nukan tung na puyo. Sedap bang akaprek akhe tu. Jene bang hala boro tu. Boro tu ke hala yuri sikap tu ke siksi tu la long lela. Kawi pinason si bang ke palong. Ni. Ini tu memangker ke do teng si kecep halang nukan tung. Lapen kecep halang nuk. Lah hello itu maki kali sila mako ni nang shop pode itu han kapamanghu do he boro aphan ke ST pilong le pusi pinangan non organizer tu horensing de ka ke dam ta MP election ning je de boro han ST pilong le pola mal ni taning je de la bang solam la pe no lamding ro da ke se tum ta boro han ST pilong le puning je lo asom ta khasi kapre ka organization ta ning je lo sa boro aphan ke ST pilong le bu bang ke procession ke da makeng pen che jeng bang che jeng la pen kapre political party tum ta nang che song lo sita 1951 pen nona hala non tribal atum long le nang kena election nang thudun sakuri nang claim dun la pen MSC nang vote nang ke jok dun inde hala ke STH akota kalimakalang STH ang hoy kalimakalang ha nonson Mukut Mohanto Dhikial Pukon Pawon Kumar Rai komane hala so rai ulang ho hala Nepal pen kebang prakichesu bhattarai ta ho inde latung ge inglo masulu mante latung inglo masulu mante ge $6 lo ke paragraph 20 teng lo ke da tribal atum si council ong da dolong to di pusia da tok dak lo tribal area ke mas tribal lo rai ge tribal lo mante rai ge tribal lo mante Dhikial Pukon tribal lo mante lapen hala Mukut Mohanto tribal lo mante te la so against nang to people protest I hated kente people protest I hated ke
boro phan jong si ST pilong le puter to mana ST pilong le people lang to ninggi hai da tiete lam jipak lang khai rara phan kasi rara phan pamang hunang ni na tum jong si karbia khe phan claim ji claim sta komat phan na tum kachi song na i ba nang tum nanda chini ni dalu la sila bang sola mang ke nang tum ta matha paminang ji kasi rat phan pamang huponang ne la pen ke pamang ho tawar ke lang tum pondri to non dam phi na por do posi non hinia ang deng bang lain lo a flyover puthak di flyover puthak taning je lo ake hai dorsing ro ha di pinangana atum ke flyover kar isi kelong lesi aning ke oi sidame APHL si tum ke la flyover dame kiki malong nang ke kham ke dun pu seta lada abang tum karbi anglong arat atok anu tum da chini nei kopia ko se APHL si tum la bangso flyover kikim flyover polotang te la isi dolong ason di itum la long lepen la pupo athak bridge ason lo lake la si flyover la pangjar pon posi kim po la mangke la si la dak mang pinangan tu mange ka chini dolo same pinangan tu mange chini ne la kim lo te pilo ke na hopo la si la so puthak neli aprang si kursi ti mu mana por pipon pola so pi rajan phane por pipon la si ni la si solam pulan hala RSS la pen bongo sena to ke chi esudum kamatha bai sialam do hindia film ta ek goli do sikar pe hai lapu karbi tu hange development ahin pu wan pilo sta ihi nanat mangke karbi tum identity bangke ke pawe phasi bang nang claim lo athela bang so flyover jong sinang kim lo plotang te khala bang so rong farpi rong de phan akumli na phan konat dong terek dami ne lake itu da chini dun dela lason hak tak si ru samson sing tie phan akumli la pen amir bari dak pen ke terek boni konat tong pone sita labang so identity made ang thek jong si kibir lo putang te muritum ke si aning ki bi mande aning ki duga son do kok gi lag bangke labang so ang thek dolo putang te labang so identity dolo putang te karbi tu cicin lo orang farpi rong be komal rong farpi no be komal bang chini po bahalan akhilo pen bang ta nang thek lo putaun long thek long lo putang te chini po je lake karbi tu isi anok belo hala bang so hut pu mutum che than pu apen munitum kelang ben aning kang sam doji piniani la bang so arong farpi nok be kumlin jong si pini dak pen terek chor prote karbitum aning dono jinan ki do vek chilake ate aning wang si ka thek long ka thiang te dak kang ting ka dak aning wang si mutum ka thek long kon ni kang sam geli lapen la dak pen isi nang ki jong kang tum la lo itum la khe ang thek mate identity hai lo tum kenang sot lo itum identity mate ang thek jong si tum kabelo pungte khe itum a purkimo ta me lason jong si non ben ki power ke cheng lo pungte monon phi ove ki mi to mangke ka chini sung krum po non e mega theng lo tum thek lo ke dam tang ta me lang pi dang ki benge ai dia lo ke karbi la ben di masang theke isi ki dir so se mande la tanana son po la son lo la ben thibin theman pavir ret pe la pe la flyover lam sinali pulang deh kalan la so flyover dak kim kira dei alar hala borpung tarapung la pen singhason constituency lo binhum polong keso kece pondia towara belang inur itu mangjir pini arong cewoi nang kok lo ke kechar pen hospital kele damun e jo kachar chong penalang ya prandam nang juilu diri hala so bang ning duk lo stanang le tum dak la ana kinang sor lo mante je flyover kim kete dak di folong kasik sak hepegi pulo mante ningkan pharo pen hadak rong ka ki dorat phanan tum mat haram de lo mante putat to na le tum kajin so de lo mante non hala bang so flyover ka ve apila dolong ka ve jok lo towar ka ve jok lo mati towar do de pi hatum ta dam phon bang phon ok pranam lesen ko sta pini na le tum la bang so ki kim dam de hala bang sorat phanan tum ke panung ko ka jok pini muni tum kwane ka siksak lo neli nang le lo elom so neli la kenela hala bang so 200 crore atangka jong si borpung tarapung binhu matowar lapen halapu langlok so atowar jirikin deng upilang so halapu dolong denam hai nang lecum jong si karbiang long ke pacing thuri protang te nang lecum jong si binhu malong rodam ha koson si nang lecum cemat haji
Borpung tarapung jo pribak doram thato. Koson jinang tum mathaji. Ason has upilang soson. Amreng constituency long sonang tum doram thani. Ni phobang son koson jinang tum cingtang onjima. Kisu pen koson si ceban onjima nang tum cemat thap poke ci chini poke. Lasi kisung bangke nang tum onda chinela. Lasi hala bang so kisung arat panang tum ke pajogi khadi polo matha thedet ke. Now tum han la zirat to waring nang che thelo. Jeni tum kisung pen jokpo. Karbia tum si CM lo, karbia tum si MP MLA lo. Itu han kisung pen nang pajok po fotowa ko ano nang colang nang hilang nang tum ha. Sarang to pini ke pajok di kalisi dak di pualo. Kenang ne pina di ma hormusi nang tum keban. La sila bang so keban bang kenik tum bang ke chok chip pusi ni kenang Mane nang tum ha. ladak isi ki jok tum kang tum hello. Non itum akinang shot nai ke ilitum rong arat phani tum lang nang ji. Athema rong arat tum ke a lifeline bunang kopo la tum ke non hem ke to kim pithe khede lo. Same akinang shot nai ke pilo kachelenge tum nang ji towar ke de. Towar nang ji la pen dolong nang ji ke so ke pon ke wana phan la pen chojor cholana phan dai tum akinang shot dolong la pen towar le ave polo dang te tum kasik sak duko ni lasi ke damtang tame borjana constituency lo nilimitang constituency long rom plimplam long ke sarbura inuda asarbura dowai ki nam dam amat dolong pen klopit Cek dolong pen bo. cheka dolong pen amasi adap si theklong pin do lason a incident ke phoke la ke ning dugalam lo la pen che thera me athema akinang jialong si itum pidun thek nai council atum punot jakong do tum punot itum an kang chira ho jong si an chohang pan ilitum arlong pirong pode chogi ma an kang chira arlong pirong polo tan te Dalo. chok che lasi komentu si kinang ji ma hala akinang jia hu itum apor teng pe itum pidun thek nai la lo polo tan te itum develop lapen isia bangen ili ke pakwa dun kang tumbang la lo flyover kimji busita aka preglong ni Pudunde, stame ladak bangke itu mafur kimo, mate itu identity, a history bang, jauh si kiem pote kana hok tanji lage. Athema ile tum lage heart of the town ba heart of the city pule tum pudam dena. Lage headquarter lo itum difu ke, lapen ladak jong si ile tum kumlin pue lapu ini pu itu mathadam chodang ni lage. Lage isi akenang sotnai lapen itum aphan isi angthek ahor mu binong lo. Lasi akumlin le phangnu ne poseta itu athak ke kim potema setame la kumlin athak si doko pogadi flyover bange ngokomane atumke koe ki chopen setame komane bange intho pai pomene aketer da war pomene lasi hala kumlin long itum ka rusem sonsi kia kumlin long tala sonse aketer aker pen tum rokopo lake itu isi ke phan aman ke jorason mandepo flyover kimi pote aprang sinang tum a diagram a charta a design salam tha dipo lomna kona pensi flyover itum ke pon me ma dolang ma di adim bang terek hai Nang li phan kelam nang jok guna hade. India long dan li theklong lang bon kumlin ka terek puki. Kalima. lake bidigang lim lo itum Kumlin ka terek pu kona si theklong la pata Delhi long da hala India ke terek lo mente. Kali butha tas mola terek lo mente dulu kapre lason sta pini labang so ka terek bang ke lake chok chi kunung kopi athela ke kar bitum identity kai ki si munstum theklong aning kang sampen si labang so aning kang sam ke pawe jia bidi si labang so asai ke lang noi klem la si bang ke komane contract long nunji me po fancy dode sang se pe labang so sai ke klem lake amena le che palong nun je phan hala pukar biae tom ang thek vir be galang bang chini ne sta ne contract long nang po ni tuma company be labang so contract long du nang po selang tum kamat ha dolang nang ta lasi labang so apply over kimkera ni lelang to han ka chuningri bar ke tim kar benglong phan isika chuningri ke labang so apply over dak kimkera borpung tarapung langlok so lapen upilang so heruni tu jirikin deng long nang tum tawar selam nam thaprang si la pulote karbiara tadang tum hanang churoji nang tum jong si karbia ke development nang ji
Karbia ke jing tur nang ji, karbia ke ba prang nun nang ji pelotang de nang to halabang sorat phana to prang pasing turam de tha la pelotang te rat tang to phana ke claim ni sen punang to phana puji sta nang to ke claim ki chok che tu bang ki nang jong nang ko di jong sinang tom dak kim det non nile kur ki mul nili rajan timu long si dampo la si dorsing ro hang kaning je gelason lo siluni jan circle ta golaghat ponde ji usi jaga thar kaning je la pen la bake chok che ka chobai ka pomang hu guserar pan ki pu non lang nam nang MOS 2.9 jong si implement da polodang tehdi 30 department da DC arideng si development akam asayan ke department la si cipain pu det la so teng polodang te general district manji aphan chance doma be nang li paklata Choro lo. La lo la sila talk show pen satami my meeting lo tami pu bom lo. Ini tumke. La 30 department ta DC ari deng nam joi lo polote hedi. DC ke komal on de. Di DC ke lage bang state government nos bang dak nang ke point lo mati. Dak nang ki bilo mati. Lapen DC ke bang kadu gawe hala chief minister amuni lo lake. Aposi DC ke la kaduk with 30 department lo anta alang li phanchi hodai thu delo bolote autonomous akam ga vidit po la si CMM no maja ko vidit po no na teng bolo te council aja kong ke di ho DC ke law and order apart cho ladak boreng ki pinai council sector on ke 30 department alang di jako ave ladak ke long le phelang besar aronan da council me che pai pu ponda pu no la so MOS la 2000 21 day MOS latest MOS laso teng bulodang te 30 department ta DC along dami angring do kopola le implement la tang lalo laso teng bulodang te DC afan ke ja kompilo be nasi fudun ke pola ke cifu kali magala kalang lage na penda lasi nada ne pijula lasi non adjustment ini tumke pu bomlo non alang li dorsing rong hang JI kathar pan alang li karbok di la revenue la kapune mondol officer nami di revenue department na bang ha state dam et pupedi nang ki control ji ke bang hala dak penji oh la pen people se la pota hai kadu na online pedi ku people la son ke claim lo ili tumge pu bom lo JI kathar ke pu bom lo itum dapat 6 itu lah orang teng se pata da cipi nangi non ke ini tumla claim ke mati ho lapen moher inu nakar jutu thurla ba kapre tum matha thai ni la sabo api pachiru chatla re-election lo alama bar se ni la sa o ke jong nam kang tung hada ajaha kuna arjudun lo lapen ajaha tum pulo chong hoi sin de nak tum election boycott ke det lo pu gedi nini tum election yang si boycott pulote BJP tum pilo na puji remji puji chini sila tum nangi thur dunde putana arbogala kalimagala nang arbogji hini bana bangke nili tum jong si thur dunde pulote MPSLC akache solo la al amuluk dopu rara tum chini ne raja polo ini nili tum thur dun lo nili tum le hai de rasonde la illegal akam am ke paklem long le dia polo kalima ini tum yang si hai pasode hai ta hai bi non nili tu na tum rigging ke claim bena posi la tu ka cepa hai bor incho lasi non ke congress tu ma phananta itum parent thu de si second position nam ji lo gadi no la tum ka phiri so goli la pen ini tum law rono teng pen ain pote pedi law rono teng pen itum non che songbom ji la pen che songbom lo la pen ini tum re-election do nei porque moheta pu elo kedi hala so polo la si re-election jong se ke do lo polote la non ke do bom BJP a sarkar ke da karbiang lo menge bye bye ji lagi
Ako kalam lo. Kalang. La so posi rada tum chini dat na. Rada tum re dat na. Ni tum aki liwa tum le cholombo manda chok pa di. Hala so bidi lagi. Apa ni salam? Lasi. Ni nang jok chok. Ake hai Dorsing Rong Hang la revenue department to takanilo. Nani hema robor bagan anta bang bongo sena tum si bang warni si kenang cerai kibji. La itum cicini ne datang ni. Nang non MLA, nang li security guard do, weng kubom lo, mo nang li sita ke foji abang lo lagi. Mo bang aso tum sinang dong, tip nang cerai, tip api ke nang lita ke hang juno dari. Kalau pen Islam pulang, office pon pulang situ Islam pacining tung bangke, rongmong via blog, kopia potsi, nonanta wan thekhe lo ki bidam ke Nagaon district arlo si bidam ko je siksidula ang tanpen de halada ke Nagaon district long si non bangke rongmong we block ki kim dam teng lo pinian da kar diang aro jewan thekela Dala ni jewan thekhe. Ha jewan jana kar belong jewan demo. Development ke piglo. Kem ulo kar dia kami kem lo kela bang so potipol na tuman thekhe ke. Nang tum jong si la ana ke thek la ana ke chini lo pote pipo si la bang so rongmong we block office kar biang long jewan high head development me del na tuman. La bang so la mangang tuman pa chini lo apen Dorsing Rong Hang ke hai. Nang li jong si inut MLA nang li jong si nang li jakong chini te within 1 week ang bong nang li wan tek pulo tini nang li fan MLA punang hok di nang li jong si la within 1 week ang bong rongmong we block dak pilo jokla bondha lok pen dak rongmong we long wan tek pulo tang te nang li ta MLA po jakong di sini po jong si nang li wan tek te pute nang li MLA po jakong da di sini ne la pen nang MLA ke chui orta bilo kero pilo timong saho la sinon dam pilo na non na bang ke council long jakong itu MPSLC panang ke bok la pesan tu jakong ciwala pusi akoi gipi pusi APHLC palason se karbok BJP tu tang de nili pen karju pon kang tung ke la no jong si na le tu council long jakong do edang pulo tang de kopi si council sector kai kiamat vore amar sai ki pialong SIU kai ta karbi tum dun proneti lo La bos pharoner kep se apos long karbi mate inglong aso tum kai ta phoke pra phobak silong nun kopi apa nang tu aja kondo ne kopi apa silang le lo la bangke karbi anglong ara tum chining tum du lasi la bangke raden timung nali phansi anse paklar phaina ne apor pilo la ke la BJP itu high command alang itu hadala dispura nom kani pro atu halatung ke chinilo lakar biang long atangka in long asotum hanka panong pi atangka kaduk kawe anda kichidun jiapan la sakuria pos anta la tumpa chelong le etnang ji Puhala tu Mana apran ben kemat hamek do. Ladang ni kijokan tu mang lahen lo. Kopi apa sih council nu maja untuk lo kan de council kan kopi apa sih 100 by 100 kopi apa sih ilo so tum lo ngajal la bang nili question mang. No ki pihai heda la tu. 100 by 100 asa kuri ke la tu pihai helo. Jong heda jakong do. Pula tu ci puse ta di pihai hela tu pilong le. Athema la tum ke hala himonto biso sorma asa korchot mati hala kopi makapating hala ong tu matum pulo hala ake hai tuliram rong hang ke lage himonto abong lo he ku na bong lang ma lagi ke pakam abong lo lagi Wala ladak ondung karbiang lo ara tum chining tundu itum da sik sidul council lo karbiang lo autonomous council ke la sik sidul pe raja kong do pulukan de kopia pasi goreng awar sai kabo kabian da itum piune de lo la so puthak bangke karbiang long ara atok anu tum da chining tundu la so sinali la bang peklar tu la ke piune de la thege pe nili pulo ke ni la 100% la ke inglo so to mansi panong pilo Setelah tum kupilo, $6 rono ting benge. Deh, $6 rono ting benge pulo,
ila sakuri anda inglo asotum silong etangi non kilong iya dar theke non tum arjulong lo bang bharot linga thokera isi ba asakuri apos duipu dak ang mo be karbi ke matcho bang pli di itung karjulong ake non la pipo lango ilitum apharman an asakuri apos halatum inglo asokali datum hangki pinang ko atheke halatum hai kaman sela to pan tum hetloti ake tipu bongke jakong du kau karbiang lo tu mas kau sini tu cari lo si jakong du ubom le la helo la si la ke alang litum jong hele jakong do pule ci pusata la ke chok chelu na di jong si jakong do pulote 100% pigano kalima la si la so program de council aja kong ke kece kebe high command phansi already hodai dia lo lake already aja kong cehodai elo lake jong hele alang litum cehodai de lang pule pusata lake latum aja kong daun ke no ke dapelu no kala ujit de no nevi ujit de a kopi maka parting powon kumarai hala mukut mohon tu kopi maka parting si latum kanan ji no Oke kan ki bang yang thek lang lo mati hala mukut mohon to ke election chodun de pin lapen alang like tangka mahata cepadam de pin pensi paduk de pin bang si bang de iem talong nun thu la pen la so pon ben bang himonto ninja lo kan shortcut pul hai shortcut puke bang tangka khoros nan ne pin pen election thu the pin pen direct nominated pen ha iem bu ba pramada puda bang ingne hing siki pu ente la bang to khang thek la ma jong si siem tuliram long hang jong si nang le jak kong do pute ko people nang le la bang so nang le iem ke pek gat kete nang le jak kong do pute people nang chi har ja khai hedet ke jong si karbia ke pham jong si nang le kaching hon do plo tang te ko pia bo si nang le khala mukut mon to phan nang le iem ke pek gat lote karbi phan pino karbi tum da do ke te la son ke ki po nang le pek pedet kete latum pek hai helo la si nang le tum nang le jak kong ave la pen nang le tum ke klep unjia tum kalilo la pen karbia ke pham ke papran pon thek ji ke ja pon thek ji kalilo non bang ke ang thek ban ke la mukut mohon to phanang tum iem pek dia la si rara tum da chini nengi ili tum APSLC pe mat itu masar jai ka thar ke than bom lo itum la sakuri anda inglong aso ke long pek ji aphansi la sik sidula rona tek ne tum kam claim nang ji ku bom lo la pen non ahok pen nang la so ABGP tum rigging claim play la tum gundabi kam claim play chong ke chong hua kam la high claim play son de di ili tum la non du high edge polo non ke ili to phana pa rembor I mati di non ili tum ke la inglo so tum ham an ke 100% la itu mau so madum an sakuri pilabi phansi itu make man anke hala RSS tum bosana tum make bang hala tum make latum sakuri antalong le dera latum dukare te hala bangsa ningke hange mati hala tum make lagi siam taning hang sama kete aning ke hange mati lahel lasi non lada karbiang autonomous council kacari tum inut bahani tum hem the palo lo gari motor che namlo tangka che buihu pha lasi choklo pule hedi seta muarnisi hala non कोपुनियासों ने भी प्राइम मिनिस्टर लगे का नंको है श्रीलंका है no di tumo sumar tum non BA के पास तुम दो पिगलो हैम कोई रुई राय लो नॉन मैं मित्र के पास तारा को चेथान रोक लो BA के पास तारा तुम सी कोई रुई लो नॉन के काम के लोग अंग्रेजी मूला है sumar तुम आनिंग नंकांग पे दी कलिमा नॉन का दुख में ऐसा कुरिता केचे सो हम पीले केचे सो हम से एकदम 99% पीले पुलोते मो आर्नी सी आर्नी lapusong Sri Lanka sonang man menetima Sri Lanka lo hada kopi lo pu corruption ke ong opor political leader satum corruption ke ong opor laso posi itu nang dia ye posi kipu kali laso se public tung kipu hada ngoarni sia ni lada ko laso nang ke plangi to akero pilo timong sango nang li kla sapen ke pathan to opor la se non dam to pilo nang apor dolo posi ni li sia question arjupensi ni li pijur ko po la si Dorsing Ronghang alang li MLA kaning je alam mewe de alang kaning je lason si pulo
APHLC atuma phan ke Karbia Homas pen isolate nangji ang tan di ko nangji la pen la atum phan terek nangji pusi alang li kaning je la si la so lam kwan chok lo ke ai kursing timung la so pini ra janong dampo bijut ko potok so bang isolate nangji mane terek nangji Karbia Homas khem boycott dei ko halo Karbia tumaman APSLC atumhan Karbia Homas dan boycott nang itu ente boycott nangji boycott nang ne ke lake aprang si nang letum nang ke Japon siam toleran han arjudet ha je non apor ke Karbia bong ke se boycott nang nelo punang letum sikaning dia tumlo ako pinian ni ke lo bang solam kang thur ke nang lisinut ron mai kang thur je bang lo nang nelo la sidang li MLA inut MLA pu bang ke nang li auto pamit ha nang li jong si MLA cuman nelo nang le jong si MLA maning tung telo item thek thelo potang te rara long nang ri chirungot ni klem thek theder lo ni chok che telo punang ni ri chirungot jong si nang labang so APSLC long ke do Karbia ra tomhan Karbi a society pen boycott nang ji pusi nang li kaning je labang ken nang le bangke ni nang li fan bangke labang solam kaning je pon ni nang li fan pin rem lo nona por kisunga por si nang li APSLC long ke do Karbi fan li boycott jipu Karbia tum ko andolo nang jepang tang phibunji mato nang li jong si Karbia khephan kaching hon kang tung ka jinso do pute nang labang solam kaninge pera bangge intol sia kembelo moani si labang so boy kodalam nang klang plotang te nang li sia da che nang ji papen tuliram long hang sia malang ya kihai tame labang solam ada che nang ji nang li sining je verlo kage kapai kot alam ke nang li ning je verlo siam tuliram long hang nang li ta jong si ahok pet Karbia khephan kaching hon do pote labang solam klar nang lipino siem tuliram rong hanga ke hai je nilitum dorsing rong hanga ke hai mele alang li kening je bang ke la ke chok che delo Karbi society bhan mi metelo punang li lam klar ki hai ma siem tuliram rong hanga ke hai to nili timung sango nang lilo ma thu potame non lada Bidyaram rong hang pen karju pondo question non lem election aputa asap so tham pon tha pusi alang lipen kachuni ripon jaipong lem along ta chepate dunji lasi lem election aputhak si alang li Bidyaram ronghang bangke nangkar jupona posineli non rajan timu phansi thi hekper labang so lem election along ko bosansi ki chipai dunji malang li phansi dia porpilo choro lo la so nangkar pot la kedamtang halada tarabasa alems long same APSLC haipon lo senon jaipong alems same ini arjudam lo hoito halada non la September angbong hada election pe dokok ta hai Agos no la September angbong pe dokok posifu lasi la shareholder nang litum la shareholder kendo an atum nang litum ka dokame phaname chethan ra ini tum la lem solong anda APSLC si high cap nangji la pen Jepang tang rak nangi la vote ke jo pen la khapit ji ana phanna non chising ni atema ke dam tang taramasa long ta e jo ke bin ji phanala tum jasemet bor ilo seta ilitum APSLC tum kroi creative lo ajo masi counting patang belo lasi alasi la non hala e jaipong alem solong tame APSLC तुम्हारा के हाई दो पिक इली तुम दी APSLC तुम हाईएस्ट वोट के लोग दिन लो पोसी नॉन पे नमिना ने तुम चिसिक पे मेनो लापेन लाबांसो तो सुबह नमिना थानु लो जे इतुम APSLC पेन आरजाप थिप नंजी कोमाने नंग चोमोसोइता है अकप्रेक में थोड़ों इंडिपेंडेंट में थोड़ों पुलासों तो है सेता itu APSLC benar kan si arjap hit nang po lapen si kontes ko nang po lapen counting ho ba la vote ke jo pen counting pit nang ji la an itu la lo polote ini tu ma pan nang pe rem un ek la helo la si chorolo nang ni nang ka tu na po la shareholder ke do am mama se shareholder ke do ma la bang nang tu non pen ka do ko be jingki che than ra ek klai vet ke do je phale nang tu bo ino lapen la da kison killing pen timung pen killing timung pen karjut bundo da sa 62 paragraph 20 ateng pen tribal areas administration of matters along article 163 ateng pen council of ministers atum nanche jok dun hunma meselam lo lake
abinongat ke 163 ateng pulatang te governor dumta hala chief minister atumam phan I advise mate hukum en ponangji pusikipu hala bangke itum kaira chithan pon melo la pen sar pen tapaklar pon bomlo hala bangke general state mate 6 schedule along ripen akaprek I state atu hala pulatang te nangji governor mate governor atum la chief ministers la pen akaprek council of ministers pulatang te Johnson state along ta doji di PWD department transport department in charge lason se medical son doji hala tumo phan alam the hala tum alam the en ponangji setame itum 6 schedule along ke line lo ilitum 20 bb la bangso 6 schedule angdeng ping koi b close along ke tokdo la ke discretionary ajak kong mate governor pen council atum special relationship do kachi pho do posi hala bangke governor atum chief minister phan ni la so kam claim ji pu than do kan ta mi pu si halada son ke tok do la pen pinang atum ki pudo discretionary pulotang te governor aning hang link claim re ji pu la son long le pu ki pudo a holo constitution at hake governor ta ar kanune la pen arlu ne governor chot kalilo ministers atum andalo setame itum 6 schedule long ke do tang di ile tum puloke constitution along ko PC ke do ma consistent mane hala constitution along ke do tang hormuzi governor ta claim bi chunpu hala constitution along ka ve ke governor ta claim onilu apot si 6 schedule along ke special governor atum aja kongdo ki pa implement ja phan la se ka prek atum mangke la 163 bangke general state mate la ke 6 schedule pen aka prek astir atum phan se aja kong ki pi la so teng polotante la situm 6 schedule along ria bangke governor pen tanangji setame itum special aja kong do ko posi la bangke governor ta khangare akaprek council of ministers mate chief minister atum ta khangare dun e la support bangke la lo ke pachinia bangke la si peneng we banga por dolo por na lipini kaning je nai dolang ma ape silam ke pachining je nai bangke la rada phan isi ke pachini lo hai patumi alam si punang kok pokijut silo ke pachini lo je lamding road AKSA atum along aluhi ke chopha pon along ape hala bangso ke pha amelong EPSLC phan nang sorsar ponaret komane phan parem nangji polam kaning je nang yadim kalia platform kalia dake hala dak ka than nangji ke moheta le lipuel lo lasi lason aja ko ke pidet ke kopi pot ba pusi tum ke mang prong son non mang gira tum ta lasi nang tum ta monon phi lasona songja phan ke hang pen karbia society phan kapana hok thetani ma thetani ke nang tum si chini lo nang tum si student organization ke claim tum lo leaders ke man ji tum lo nang tum jong si lasona lam kapaning ji long lo lasona towar ke tho bang ke la ke monon phi kewang jio e phan phere me me sonang do kok di la bangke lasi la sona towar bangke monon phida itum towar tho there nangji ngaselang le phana itum lam klar pi hai nangji ke chok che long ke jong dun hai hen lo khe phan ka cheng hon lo le ke chok che phan jong si itum pudun hai he pulo tang te leaders putai tum chipunang ne apen songja putame tum chipunang ne kai keta hogalam la pen ke chok che phan kining je dun ke jong dun hello leaders puji apen songja pusi hok damji la ladari isi pakladun ke lahan lo di pinangan itu afan ke lason hello afan kali lo kado kawe karbiang long la BJP phan ke kodun dia tumhara ne ke ther ke habdu ni CM ben ke ther mane phang nang sabi mane banang thengi pulis sang pane pusi ke ther mane di sita constitution validity tum langna ko kuda ke constitution long pulo nang tu freedom of speech and expression ke already constitution long pelo ke Indian constitution long kala nang li government atun ke claim chok chi pulote ke jongdun aja kong do jongdun lo lage nang khang ne lo lage even prime minister da nang khang ne lo chief minister da nang khang ne lo lada ko PC alang dun ke claim chok chi det la pusom do ko pulotang te itum ke jongdun aja kong do hala han lo itum aja kong ke thela le da sialam limje lang ne mo pen ala dorsing rong hang MLA क्या है अलग लेके तो ला APSLC तो हम के boycott नहीं भरी ला सो अलग में बंके हेरे में मिलो ला अलग नहीं ला पुसन के लिए के लगे
Kirim MLA lagi. MLA otak lagi. Gundagiri ala. Kai malah kasih teng cap lo. Kai mata munir pan areng basunai. Lapu ke hadi ho. Alang li legislator ne li kita ampan huta pula kadi. Alang li law making body along alang li inut lo. Dang de law making along ke kasih teng kasih cok constitution long. Kono ne IPC long son je teng je cok ke tong do ma. Tamane alang li ke matha lapu ta hai ho. La karbia khai ching honangi. Inglo masotum ching honangi. Inglo masotum 100% sakuri long nangji. Inglo masotum si pota long chot nangji. Inglo masotum la kabdu kawe kaching thur jipu. La hayalam ke than atuma phana bang ke boycott dei pulo ke di. Non hala kichi asotum phana bang ke alang ni ke boycott nang nei pulo ke di. Tamane alang ni oda dur de helo da mati. La soposi la ke la karbiang lo rat angka pi masalah ni phansi mo boycott sude di lagi kalima lagi alam में था ओके नो lagi APSLC fan boycott नहीं palam kali lagi ame था सब boycott nong lagi alang li fan isi kapacini kan to isi lam kaning je do nangji alam bhabu thak sini rang fan jong poning tung la jong si nang li jong si APSLC fan sorsar sera assembly lo nang li se pa thedun de thapran nang fan ki APSLC fan sorsar no APSLC fan boycott nang ji puto nang fan election nang pahai kali labang so lam bang nang ning chibi tu dorsing rong ha ke hai nang li jong si ke fan kem ji pulo tante nang harap assembly lo nang se pat hedu no je karbiang long ning kan trok si kep so selo labang so article 244 kan ki hang I am praying itu hanang pinang ji punang li pol nang se cepat dun hai hedat nang li fan radang pahai ke APSLC fan sorsa nanggi APSLC tumhan karbiang lo ban boycott nangi putong nang fan election nang pahai ma ni labang so kuicha nang panang arju lapen ladal hello nang li bangke alam bangke isi langam ha non alang tum elected sai se lo elected program ka ke me काम से जापो नहीं नंबर 1 दे माजो अवस्था में काउंसिल चारी लोगोते आके me काम से क्लेम को नहीं कि 2 लाख फांसी लाना को नहीं जी वोरें का भी तुमहान लांग को नहीं जी आसन आसन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन अंड अलांग तुम्हें से थान को नहीं सेता अलांग तुम मांगे लाकाली सी लाख तीन के चेंगलो पुलो तंते का सोरसा नॉन केएसए अबॉर्ड यूनिवर्सिटी तुम तला सोने लो जी चेंगलों लोगे के चेंग नाम का निंजे के चेंग मैंसी के सोरसा लो के चार लिया तुमको सोन से काम क्लेम नहीं मालूम चिलांग पामी नहीं जी मा लाहे लाम से आईएस मनो नहीं के मा नहीं मा लाहे लाम से लांग ली इनु एमएलए कोते थानो नाम पमती स्कॉलरशिप को सोन से के पालोंग मुंजी मा मेरिट स्टूडेंट दो मान ना पे लो के चार ली आहेम मिशन मा हेनो मा लाहे से लांग इंक्वायरी पेंसी छदानु नाम बोला स्टेट लोंग टाइम मेरे टीचर मिशन नहीं पुसे kini nahi mati teacher bitum non nahi tu KSA lo claim ko mawasi BMA ke pass do laha chelang lin pori nahi KSA lo bangkon si BMA ke pass do ma kon si MA ke pass do ma kon si komane DLF ta komane net ke chali do ma komasi IS ke mana SCA exam pidori ma laha chelang tum lakha si elang to ponang ko je yon sakuri pinang ponan immediate ten je karbiatum pa thekna karbiatum pa ching thunang polang si mathanang ko non ge lakale si APSLC phansi boycott nang ji APSLC tum pa chobailam si thana re APSLC tum ke ko pipine si pinchok tabe na son ponji pa chobai tam tare lakali nang lege thana non bang ke alang le jonghele APSLC phan boycott nahi janai pota rat tum chini lo re non bang ke lang lo nang lege chini nai bang ke non nang li rara pan instigate thap instigate tu than ta than pru sida rat tum ke non ke nang khakre le nang li ke rem lo te di ho mo hongan da bara he de na jo do long ha ke hai dak la solam than thanang jang si bag la constitutional lam pen hala sik sidul lam hala panchayat asam dasa panchayat ek a rules la hai mukharan than tha la ke pa chobai ma kalima kalam ma la solam than bolte tu tara le panang kroi pu ipot na le than the dat ke na le kon ASC do na le polo than the dat ke te na le ASC ul an me pat duglo ko polo na te kap jui ke te atumi asoson ke di tumong so atumi asoson bang ke student tum ana bang ke di nitum MLA tu nitum CM atum lam ke menang than de kang ribon tu le di hala da bang ke le pedamasi ka so sarsi hanrong lo amai masile KSA amai ga delti anuti da pa potunda
asumar tu man jadi bang pan sosar ini bang pan putor ini puhai si hemi ke cetan atum ni bang ke arle itu kro tu masih bang pan sosar si ketan deka upia hikano na chali tu mimi na tu malom han tanang chali tu mimi minelo hala tu man inge thege la tu man chu papen mane bidi ke me lam ke me lahai nang than deka ibon musi banang ya nang ke pha non la puson penenge la panwet के पास सदा मुनिंग के la puson से पास नंगी penenge जो बांग फारो थो में मुनिंग के बांग फारो थो सी पास नंगी वाई हाय लम से थाने का नहीं दी non हमरे न लो वे वेस्टर डेवलपमेंट साइंस कपूर ही तुम दी हेलो पो अवेलो हमें पे निरुता aposi lasi no na ke ni tum la puson si ke matha ponlo puhai hai se alang ni tum than de kang nang ji la pen itu se to alang ni tum no nang che song pi bom lo science institution mare department ke wanje phana bom lo song bom lo pus alang ni than de kang nang ji non ये non के APSLC पेन की जूट पेन के चेंग से APSLC बन का सोर्स कैसे मीटिंग ना करी देलो लगे बीजेपी मीटिंग बिना लो लगे लगे पॉलिटिकल मीटिंग से पमान देलो पॉलिटिकल मीटिंग से पमान देलो लसी itu नोवे का चुनिंगरी पन बांग के लहन लो लसी ahok komasit ke than ma ahok alam komasit ke than ma lapen constitution alam komasit ke than pon lo hala bang sunang tumle lang cari ponoi lasi kadoi phanda tum churol lasi lapen ladak lain loy tum pachini tum kang tung bangke rat tum bang nang than pru alam ke tum lang pangching nang ji athema itum non ke itum long mesen a phone dolo ong tung atum ke itum ritarlim nang ji lapen lahai lo tami itum gachina makinang so khada ko pisi ke tok ma in chap du nei lalote nang than chok ma chok chema latum lapen kona pes nang than ma lapen lalang tum ke claim mo makam ini tum ke claim mo makam me hen na tum chini pe me po lasi itum moni la tum alam nang than ga aju nei te mas dame la dak bang itum akenang so bang ke la hen lo chok ma chok chema ahok kalima kalang ma halata nang litum rala tum ta kelang kang chap du na kenang so lasi apor dolo pot peneng we talk on 6 to the Constitution of India and autonomous state ingdeng paroni ra progner ke ra si ki chokalong nang chetong do na kha sa rajan timung apen kursing timung nang litum bahini phandame akiro pipar piklon ning alam nang litum rat atheng no ki jai pon thek pot nang litum phandame choropar piklo lapen peneng we le thotame nang kelang do na courting jir tum andame nang litum sherik tha lapen labang so ke shera bang ke lahen lo ilitum losle athema ilitum karbia tum inglong akhe tum phan isi kaching honang theklo athema itum keme lapena ke chok itum ahok pe jong se than thek pulotang te ilitum ong dung ara tum ta mang humang ram redo lasi non bang ke lahen lo BJP long ong dung korte ingjira tum ki tum do ulang lasi alang tum bang ke mang humang ram son si non bang ke a party long chong wai dun thek theda son se do poklo lasi halatum BJP long ki dun pen ki vir dun de dia phan nang li tum ta apor mesiana ling jirpo jirpi dong manta than pot ikha de than polote alang li tum kai che the lapen adon rap jirpo jirpi tum ta akime ato wara long wangsi ame thang along ri long pat lapen ame thang khe jutang lam andame cherai kom thek popusi nili hin pen tuning report asi peneng we tok so bang gela pam si kang tonlo ka do ka bin angkelang do tung kortel peneng jirto man andame churolo lapen iltum nona bangke kang tonlo lasi ka do ka be panta ajo ke me kardo